Kaseng Voice of the People Party mentagasngi ka arpun rutrik benai nailor arjar sau kalawan Syarambrai constituency kabahap hapo ke West Khasi Hills District ban ai kublai pajba ki bekerjaan ya kaseng bat ki Punjab dan Brom yau doktor ki AJ sengkon hakni ke election MP ka Badang Shudam hakni ke jingalang layadon mentana do ba arden mila besaimon bat ki wede ki nongilam jong kaseng badru ki nongilam nakni ka constituency uba arden mila besaimon haba ai ke jingkran hakni ke sngi uang bahadian ke MP election kilabun baha kita kiba persya ye kerkom trekam jong kani keseng bat wat napo kani kathain Rambrai constituency ru udan uba persya bat krenben ye keseng bat kamtam ye ngau nong yelam uni ulapani ketiket na keseng bat yo lesi utip baum yo shu ye ketiket de kabasung bat ulas dang penban ban kentho ye keseng Pikuan ban kren digitin tomet yo patba idei ban pitsa bagire ishagri nangari assembly Islam kumbayu MP wani je naga strong parliamentary unhapan shagri ho yakni ke strong parliamentary constituency hagini assembly Islam but kumbayu MP nyaka pitsa yaka benta ke jong MP bagi benta ke jong UMLA hagini ismi yang keleng jong kani ke ri ke jongi balle kan ai khublei ki patba UMP wayo priang sibon ba ki memorandum lani ke mat jing dawan na ki shnong ki prepare don ke bapan yi school don ke bapan yi shnong ba ki don sibon ki pan na UMP na sikwa kan ong piang ni to ki patba UMP uyo san klur shisnem lani san spa lak shisnem Nagabanta Life Utility Constituency. Sanspala Nagabanta Life Utility Constituency. UMNU yo Arspa Sampola Nagabanta Wake Constituency. Mundur Lupi. Ulayo Bun UMNU Shimun Shah. UMP yo Sanspala Nagabanta Life Utility Constituency. Kado UMNU yo Arspa Sampola Nagabanta Wake Constituency. Tilala pia yakni ke MP scheme hagita di life utility constituency kabumur MP uhapan penantang kumbakat lailak tam yakawai ke constituency tilala pia susu yakada ke lailak tam hagawai ke constituency isnong di badan pok constituency ngamtik sama ka no ini yo dari nama kata hukum ke parti, ikut upat bak unsai ini. Nama gon kiba tenu upat bak berlipan naga PPP bakal job MP. Oh, lakum mengenai job, lesi kata ke skim ke bahe, nai kata he ke skim MLA. Nama kata kambam job MLA kau boleh penun kamhok yang kata MLA skim pembangi ju keren naga por syagapor. Upat bak udi menteri cikli. Yang UMLA, kumno upenangkan yang kata MLA scheme, hall UMP, nagayang joni ko ka Voice of the People Party. Bila ini kidiak sini, kidiak banai, ki MLA ko ka Voice of the People Party, kira dapat pelat ba yang kata MLA scheme, John Slam Arpulai Arpusa. Dapat pelat ba, hampo laikor, MLA ko mulai dapat pelat ba, hamulai nongol. Nangka kunjung MLA juga mau kering ulah dengan pak yang ini skim. Bagi lamang ini skim nanti kita pak begini jengkol. Kartu kali ini lamang nama begini yang betul. Lembah ini skim. Kartu kali spa lamang begini apa maramat ini yang betul. Dijongki kita mendon bor free betul. Nangka lamang nanti kita nomor kita reaching batum tata. Mila ai di school. Mila ai di club. Nilai kikin honpot kikin honten kakum kata skiri kabelamang. Lalu MLA ulah penengam hak. Nasi ngalau di uni UMP unpek ya ke ke kaki don kami. Aku ke constituency. Bankam kepala syakiden. Nasi kita pun kita kira perkat kita ni don nagale ke Voice of the People Party. Bagi ke kemana ni don kampalang. Ban suatu bau ni UMP ini ulang uksian. Lali ke Linti, kalau unek cepat Delhi, Banten Ru, yang kita terap kerikam kita berper, kita dan hapo Delhi, lali hapo ke Sorkar India. Bagi yang kata unek MP jika unek dia perlek,
Ula thought she Shah, Minister Beripek, Yaka, Road Transport and Highways. Lani, Utah Minister Beripek, Yaka, Ministry of Road Transport and Highways. Ula ikindu unitin Gadkari. Nantau ula ikindu, yung Minister Beripek, Yaka, Civil Aviation. Kata Beripek, Yaka, Linsun. But Denmark, Yaka, Tau. Pilih, bagi sorga jalan ta, kelas jalan smart. Dan ini kerja sendiri, bau menteri, jangan sorga jalan. Ulalek ban jok yang kati kekat ni yang kati ke umroy. But yang kati UMPG pada ban keren. Ulalek ban IG talk, Shaw Minister uberi pek. Nanti, uni MPG ulalek ban jok lagi. Yang kita di skim juga sorga pedeng. Kibaban hagani kejala gaji yang kita di school kiba pair malalap sibun giji ko bat kadon kata kaji koi kabat kamha hapreng UMPG bat kitnak kibaran hapo kasorkan India hamte ko Delhi bat itu minister kita hamte ko Delhi kipen pau yang kita semua kamar yo MP ubasman ubasting Bak kita pun tahu yang kita disebut jauh. Bagi sorkar jela Meghalaya kalau feel hari babun kalian bagi babun kita hargai bagi jipen terekam ya skim jong ke sorkar plek. Dari mana kita kipat bagi upat bak udah belum besar. Umne lihat kita jipen shoy, kita jipen thami banyak syaka BBP yang dia baru. Malah magi, ni nama mana lesi upada untuk lo ini. Kata ini kita muncul kita berpersia ini. Hema kita aku kipat ba, kenapa nong kipat ba, kita start, ba kipat ba, kita husia. Ni kau apa kata bagi suatu, bagi dan bagi jaya. Hari kita rai kita bagi simenta. Hadu bagi dalam bagi rai kita jika. Hari kita jelas kita ini kita jika. Sanpuan ni Islam kita jah. Negara bersnusi, abang ipai selaka jom berjalan. Ni yang asut hati yang baru. Ni yang kelawang berjalan dari tutam. Hati jelah apa yang jelah jom dari India. Ublai waktu tu yang keri ke sini. Balik yang hidup. Dari mana aku kipat ba, manim sini jo. Ya kita disyakri. Kita menjuang kita dengan sinsar. Kita dengan bersokar. Kita inski nak tajuk patba. Oh, tadi-tadi empat di sini kat kami kedua. Ulah kerki bagan poino kata kasnem bagi bagan chip mana ATM ni. Ini lek kumno. Yang haman up ya kata ko. Dari nama kata kami kuat pada pintu ya pergi empat ba. Babi non empat ba tiba start empat ba tiba siang. Hadir jom ke MP election. Kisah dan pun kita di berpersiang dan pintu ya empat ba. Kami nanti nak Rambrai constituency. Lalu beriu pada constituency. Ubah kami talk yang ini di Noelam. But kami ya, kamu Noelam juga voice of the people party. Bagi nanti teman pintar upay ba. O bagi nanti kata boy man pintar upay ba. Mereka upay ba. Ada jisisya. Ini seni kepada perkat. Nalu gini kita yang kepada. Bangan lek hapo Rambrai, ada ni jiran, bangan pensyai, bangan penpai, yang kita di nyaran ba di jiran, yang beriu, ubah ni nagani ke constituency, ubah IG kan talk, yang baru kita kemudian bentah, ada voice of the people party. Oh kita tapi ni, dan hari ini kerja sini, utau beriu, ulang agno ada ti jadi pulit, ubah asno ngamdan kamsu. Bangan keren tan, ya ke bangan dia keren mau empat ba. Rekan doi. Nasi kuah batong, buniu beriu berkental berband ya ke voice of the people party. Udah balawan dan pilih sok ke voice of the people party. Ubah tiket tu menjadi ya ke MDC election. Nasi kalau kita menjadi sekutu, bakal masuk yang bangan tiket. Nama voice of the people party kan topik yang way apply tiket. Nama kaji bishar kaji kum ke dalam juga parti, kaji bishar kaji kum ke parti, ya kini kita pan tiket bagi election, kaya pair nak bawa empat bau bishar. Dari mana kita tahu lesi musmutu,
Baulah berdua tiket. But hey belajar, ulah kentok persyak egasen. Ulah rai ban wenok ini nak kata bapan tiket. Maka semua tamulah kalau nama nak por ini penduduk hak. Piatik pada nilai penpau untuk kadang armenta kecilung hak. Kawai kecilung hak kalau barak bandung kumu aktif member. Kamu dulu bakal di training kit agak parti, nak tak constituency, lain nak tak di bagai jadi. Yang kata kebayin hak ni bu si pak sanpau tinggal. Udan pat umuspa balong tang hak. Uban dan po sedikit pada bak lain di dalam sinong tikam. Lain umuspa dan bertatang kum hak. Bagi dibukum kita ni bu do sanpau tinggal sisnan. Kali kamu berada di semua try yang kata jilong hak. Kalau pula pengampan cukamlah pada jenis inti ke sana. Tidak pun diberi pembina maka parti. Nak tahu di bawah rakyat. Dan diberi pembina maka parti nak tahu bagi semua tu bah period tiket. 4 jilon pak uban papen paino yang kata baik untuk sispasan kau tekan. Dari kamu ni makan pak. Uban hidup paino yang kata hak baik untuk sispasan kau tekan. Tengah lagi ubat penpaino di penpai ni. Mas muhid man bagandon kata ke sispasan kau tekan. Kita pun kita diberi hato kita syakri upaya. Kita pun kita diberi hato kita manusia. Oh kipai tadi. Oh tindang bon nomor kata. Kisi kento, kisi pengunam. Yang ini voice of the people party. Anda yang ini pasti pak kilong kita sekan jimut bagi besar. Orang tinju tepat bah yang ini